kintu bihumuriza umute kazoba noneho karasaze mu gashwamo yambusha yampaye yambu amakuru ni meza ni meza murakomeye se aho bango wika hano kagire ngo amakuru ni meza ni meza ariko urananiwe ni nkaho uturutse kure nari naraye hariya mu Gatanga niyo waraye ugeze hano ari ubyutse niyo nari oya ye wagiye umuntu waraye mu Gatanga n'amasaha ugeze aha yo wewe ni bane urashonje wafunguje se nafunguje wafu nari inyuze hariya kwa Tonisho bashiga niwo gufunguriye ariko mfite kure isoko hano mu Mikarati waruje hano mwiposho yo ukaba wandese mwana ngaho ganyibwira kandi wacu ni mu Rurambo Munyamurenge kandi wacu ni mu Bijombo bigeze kuba iwacu mu Gitembe kwa Gasambo naringiye Mirimba kwa Marume Simiyoni mwene Mutumbi ingabo y'abanyabyinshi fata inkoni ndagiye ciye mu marungu kwa Mushabizi imbahaye bwakeye Shuti bakunzi ba Kanyamukwengo Comedian tubahaye ikaze mwese kuba dukurikirana muri ahatandukanye mu bihugu bitandukanye duhereye muri Afrika, Amerika, Australia, Canada na Europe yose muri rusange. Turavuze ngo yambu sana. Rero tubahaye ikaze muri iki kiganiro cacu gitoya kigufi cyane kireba abantu batuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waba uri umunyamerika waba uhatuye gusa utaremererwa kuba umunyamerika, yewe waba uri n'umuntu uhari ariko ufite kuhava n'ubundi ukagaruka mu gihugu cawe, mwese iki kiganiro kirabareba. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero ntabwo dutinda mu magambo, turashaka kugira ngo tubagezeho mu ncamake update z'ubushakashatsi bukeya twakoze, ariko ni ibintu bisa nkaho bimaze iminsi wenda bamwe mu bantu bakorera imbere cyangwa se baba bari update cyane mu gihugu ca Amerika, ibo aya makuru bayamenye kera, ariko mu by'ukuri ndahamya neza ko kuri ubu hariho bamwe bataramenya aya makuru tugiye kubagezaho uno munsi. Kuko mubibona rero muri screen zanyu kuri televiziyo, niba ari utukurikiranira cyangwa se kuri telefone yawe, ko murabona ifoto y'idarapo ry'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hariho n'agakarita kanditseho ngo ni Rio ID. Ako n'agasampo, ntabwo ari ikarita ya nyayo, ahubwo n'agasampo twifashishije gusa kugira ngo tubone uko tubagezaho ikiganiro. Abenshi bati iyi Rio ID ni ID nyabaki, ni indangamuntu nyabaki. Turi hano rero kugira ngo tubibasobanurire ku bushakashatsi twabikozeho. Iyi Rio ID rero ni indangamuntu cyangwa se icyangombwa, ari perimi yo gutwara imodoka n'ibindi. Kuko mubizi muri Amerika ID y'umuntu ibikubiyemo byose, ibikubiyemo driving license, ibikubiyemo ndetse n'umwirondoro wawe nyine nk'indangamuntu. Iyi ngiyi nayo rero niko
imeze yashyizweho n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yongere umutekano ndetse no kwizera ibyangombwa by'abantu. Mu by'ukuri aka kantu nako karasa n'akantangaje. Njyewe sinari nzi ko muri Amerika naho bagira ibyangombwa bya makanaki. Nimvuga makanaki, ako kantu gashobora gusiga abantu benshi, ariko ku bantu babaye i Burundi aka kantu barakazi. Aka gaterume nanje niho nagakuye, niho nakumviye, sinari nkazi. Ariko mu myaka yo hambere nigeze kugera i Burundi hariya igasorwe, nsanga bagira terme bakoresha ivuga ngo makanaki, wenda bakavuga ngo umuntu afite ijeto ya makanaki. Sinari nzi icyo bisobanura, ariko ikintu ca makanaki cyose ni nk'ikintu uba washuguritse nyine ku ruhande kitemewe n'amategeko, niko no byita, niko kantu bitaga ngo ni makanaki. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero njyewe sinari nzi ko hashobora kubaho icyangombwa ca makanaki nk'iki ngiki, ariko mu by'ukuri impamvu nyamukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashatse gukoresha ino Real ID ngo ni ukugira ngo yongere umutekano ndetse no kwizera n'icyizere mu byangombwa by'abantu. Yashizweho n'itegeko rya Real ID Act ryo mu mwaka w'2005 nyuma y'ibitero byari byabaye mu kwezi k'umunani. Nibwo hari habaye ibitero muri Amerika. So hano rero ngo hagamijwe kwirinda amakaratasi cyangwa se ibyangombwa mpimbano n'uburiganya mu kubona nyine izo ndangamuntu. Bivuze ko wenda impamvu babishizeho bishobora kuba none ziriya zindi zisanzwe mwakoreshaga hari abari batangiye kuzipirata, wenda nimba bikurikije uko rino tegeko ryavuze. Bavuze yuko ngo impamvu babishizeho nyine ari ukugira ngo habeho kwizera ibyangombwa by'abantu. Bivuze ko ibyari bihari wenda ngo no kwirinda hagamijwe kwirinda inyandiko mpimbano cyangwa se ibyangombwa bya fraude bitari ibya nyabyo. Intego nyamukuru rero nizo zizo nari babwiye, ni ukugira indangamuntu ifite umutekano ukomeye, idashobora guhimbwa cyangwa gukoreshwa nabi. Iyi ndangamuntu, iyi Real ID iri muri Amerika kuri ubu ngubu, ariko nitubabwira ngo iri muri Amerika, nababwiye ngo kuri ba bantu baba bari update cyane, abari muri Amerika bo barabizi, kuko itegeko ryo gukoresha iyi karita ya Real ID isa nkaho igiye gutandukana n'izi zindi mwari musanzwe mukoresha, ariko ni zimwe gusa zitandukaniye ku kantu gatoya. Yewe ndetse hari n'abantu bari bazifite ariko batari bazi aho zitandukaniye n'izi zindi zisanzwe. Hariho abantu nko mu maeta amwe n'amwe bashobora kuba ibo bari bafite n'ubundi izi baha batanga ubu nyine izi ngizi bashizeho itegeko ngo zibitegeko ari z'abantu bose bakoresha. Hariho nko muri za Indiana, abantu bo muri za Indiana ngira ngo eta zimwe na zimwe izo n'ubundi bari bafite izimeze nk'izi. Rero muribaza tese izi ngizi aya ma Real ID atandukaniye he n'izi karita zindi? Aho zitandukaniye rero reka manze mbabwire intego nyamukuru yazo ni nka zine, hanyuma rero nze mbabwire n'ukuntu isa nkaho iremereye wenda kurenza iyo mwari musanganywe. Iya mbere hano muri za ngingo nyamukuru nari mbabwiye ko ari indangamuntu ifite umutekano ukomeye, idashobora guhimbwa cyangwa gukoreshwa nabi. Icya kabiri ni ugushiraho uburyo bumwe mu gihugu hose bwo gutanga indangamuntu cyangwa bwo gutanga iyi ID. Kuko mubizi wenda abantu bari muri Amerika nimwe mu bijijutsemo cyane, kuko nimwe mu birimwo.
ngira ngo mwari musanzwe mubona muhabwa ID ariko ukayihabwa na state yawe, kandi ngira ngo ayo ma state yanyu yaho ngaho usanga ngira ngo amategeko amwe namwe agenda asa nkaho atandukanye. Hari ukuntu nyine usanga ahantu hamwe ibintu bisa nkaho bigiye bitandukanye, ugasanga leta imwe ifite amategeko ameze nk'ayayo nyine asa n'atandukanye n'izindi. Rero hano bavuze ngo impamvu nyamukuru y'iyi karita ngo ni ugushiraho uburyo bumwe mu gihugu hose bwo gutanga indangamuntu. Icya gatatu ngo ni ukugenzura neza umwirondoro w'umuntu mbere yo kumuha ibyangombwa. Icya kane ngo ni ukugabanya ibyago by'ibikorwa by'iterabwoba n'uburiganya. Bivuze ngo iyi karita iri mu buryo bwa federal, niyo ku rwego rw'igihugu, apana yo mu rwego rwa state yawe wenda ngo Arizona. Nizo mwari musanganywe n'ubundi zakoraga nk'ibisanzwe, ariko iyi ngiyi yo noneho iri mu rwego ruri federal, ni ukuvuga ngo niyo mu gihugu, kuko hano bavuze ngo ni ugushiraho uburyo bumwe mu gihugu hose bwo gutanga iyo ndangamuntu. Ni ukuvuga ngo iyo ndangamuntu izaza ni ukuba itanzwe mu rwego rw'igihugu hose, atari ukuvuga ngo ni mu rwego rwa state runaka, wenda Arizona, Ohio, Indiana n'izindi. Izo ngizo nizo mbashije kumenya, nabashije gusoma nyine mfata ayo mazina yazo. Ariko iyi ngiyi noneho iyo kiratangwa mu rwego ruri federale, urwego rw'igihugu cyose rwa Amerika yose muri rusange, amategeko ya Amerika yose muri rusange. Iyi karita rero murumva ko ni karita isa nkaho irimo andi makuru wenda ntawomenya. Nayitekereje ndabata, ariko none intiyo bariyo Amerika bazotuzanira karambaraye. Iyi karita ubona izoho uruhigaho rukanino. Noneho igitangaje ntireba abanyamerika gusa ngo nuko uri umunyamerika. Waba uri muri Amerika uri umwana afunze ufite kuzovayo, irakureba nawe ugomba kuyishaka, yaba nawe wayishaka. Kuba ariyo bafite amaviza yemewe, ushobora kuyishaka nawe, ushobora kuyishaka hariya muri Amerika kugira ngo nawe uyifite wenda ikwemerere gukora ayo ma local flight, wenda gukora ingendo ziri lokale nyine mu gihugu. Ikindi kandi iyo uyifashe wenda nk'umwana afunzi, irangirana n'igihe ufite kuzomara muri Amerika, nico gihe irangirana nawe. Iyo uri impunzi irangirana bavuze hagati y'imyaka 4 kugeza ku myaka 8. Sinamenye impamvu bavuze gutyo. Uri impunzi ngira ngo itarabona ubwene gihugu, nimba ntibesha. Aho green card ni uko nguko. Rero bavuze ngo uburyo bwo kubona iyo ID, uburyo busanzwe isabirwa kuri DMV, Department of Motor Vehicles, yaho utuye niho uyishakira. Ubwo iyo department mwebwe murayizi, nari nsomye no abbreviation yayo ivuga ngo ni DMV, bisobanura mu magambo arambuye Department of Motor Vehicles, yaho mutuye nyine muri leta utuyemo. Ukeneye gutanga amakaratasi akurikira cyangwa ibyangombwa 4 kugira ngo uyibone. Icyambere ni icyemezo cy'ubwene gihugu cyangwa uburenganzira bwo kuba muri Amerika, icyangombwa cyerekana ko wemerewe gutura muri Amerika. Ubwo rero ku bantu bafite icyemezo cy'ubwene gihugu cyangwa uburenganzira ikindi kikwemerera kuba utura muri Amerika, ni ukuvuga ngo ibisabwa ni passport. Ufite passport, ukagira certificate y'amavuka
y'amavuko ukagira green card cyangwa se ukagira visa yemewe. Visa yemewe ubwo bivuze ko ari nka wa muntu uriyo ariko ufite kugaruka mu gihugu ciwe, bagusaba ko uba ufite visa yemewe mu gihugu ca Amerika, donc visa wahawe nyine ikiri valide, ikirimo itararangira, wemerewe kwijana. Icya kabiri ni nomero ya social security, nimero yawe ya social security urayijana, ni icyangombwa cya kabiri. Icya gatatu ni ibyemezo by'aho utuye, amabaruwa abiri ari mu izina ndetse na adresse zawe, nubwo urumva arimo amazina yawe nyine n'amadresse yawe yose. Icya gatatu ni indangamuntu isanzwe, iyo wari usanzwe ukoresha, wari usanzwe ufite, nayo urayijana. Nyuma rero yo kubishikiriza iki kigo cya Department of Motor Vehicles, igenzura ukuri kw'izo karatasi zose wajanye zose, hanyuma rero ikabona gutanga iyo Rio ID ifite inyenyeri y'icyatsi kibisi cyangwa y'umukara cyangwa y'ikirepe, ngira ngo simpamenya nimba inyenyeri nazo baba bazitanga bagendeye kuri state, ariko ahantu zitandukaniye n'izo zindi mwari mufite, ariko kandi hariho bamwe bari basanzwe bazifite ariko batari bazi aho zitandukaniye bitewe wenda n'izo eta zanyu murimo, kuko hariho eta zimwe n'ubundi zabahezaga ayo makarita, ayo ma ID. Hari abantu n'ubundi bari bafite zino ziri ku rwego ruri federale, ku rwego rw'igihugu, ziriho ako kanyenyeri. Hakaba abandi bari bazifite ariko zitariho akanyenyeri. Ni ukuvuga ngo abafite izo rero zitariho akanyenyeri, murareba muri kona haruguru mu kuboko kw'iburyo, nkuko muhamubona iyi ngiyi iri hano muri screen zanyu, ahantu hari akantu k'akanyenyeri nyine gahari kari mu ibara ry'ikirepe. Ako kanyenyeri niko gatandukanya izi ID zanyu, ID iri ku rwego ruri federal na ID isanzwe gusa. So ni ukuvuga rero abantu bafite ID itariho aka kanyenyeri, murasabwa kuja gushaka iyi ngiyi iriho akanyenyeri kangana gutya. Ariko kandi hariho abari bazifite n'ubundi ziriho kano kanyenyeri gusa batari bazi itandukaniro ry'izi zabo ziriho akanyenyeri ndetse n'izitariho akanyenyeri, kuko hariho eta zimwe ngira ngo nubwo ntabashije kumenya amazina yazo, izo n'ubundi zatangaga zahezaga abaturage aya ma ID zigahita zibaheza iziri ku rwego ruri federale. Hakabaho izindi ziguheza gusa ID, bakaguheza gusa ID itariho kano kanyenyeri. Rero ikimenyetso cha ID iri ku rwego ruri federale nako kanyenyeri kari aho ngaho hejuru muhaye mubona kuri iyi ngiyi twabazaniye, ariko iyi ngiyi ntabwo ari iya nyayo, iyi ngiyi ni sample, ahubwo ni sample twabazaniye kugira ngo twifashishe muri iki kiganiro cacu. Igihe yatangiwe cyo ni ico ngico. Rero ikino karita imaze, iyi karita igufasha mu bintu nka bingahe. Iragufasha, icyambere irorohereza abashinzwe umutekano kugenzura ngo bamenye neza ko ibyangombwa ukoresha ari ibyanyabyo. Icya kabiri, iragufasha mu buryo bwo gukora ingendo kuva muri leta imwe uja mu yindi. Ubu nyine kuva ku minsi 7 y'ukwezi kwa gatanu 2025 n'umwaka turimo, nibwo rino tegeko ryatangiye gukora. Bivuze ko nimba kuva kuri iyo minsi 7 cyangwa se kuva kuri iyo minsi 7 y'ukwezi kwa gatanu utarava muri leta yanyu nguje mu yindi leta, bivuze ko ubu nyine ugiye kuva aho utuye muri leta yanyu ugiye mu yindi udafite ino karita cyangwa udafite pasiporo, ntabwo wahushuka mu kibuga cy'indege. Ni ukuvuga ngo abantu bemerewe gukoresha indege nyine mu gihugu, zino zizunguruka mu gihugu uva muri leta yanyu uja mu yindi, nyine uko mubizi ukuntu musirikira gutyo, ugomba kuba ufite ino karita iri nyine nshashi iriyo ID, cyangwa ufite pasiporo y'Inyamerika
cyangwa ufite military ID, ni military ID, iriya ikarita ya gisirikare nyine, abasirikare b'abanyamerika, nimba uri umusirikare ufite ikarita ya gisirikare uremerewe wowe wogenda, kubera ko iyo ngiyo nayo iri ku rwego ruri federal. Cyangwa se ufite pasiporo y'inyamerika uremerewe kuva muri leta yanyu ukaja mu yindi. Ariko ku muntu ufite ya karita isanzwe, iriya karita isanzwe, iriya itariho kano kanyenyeri, ubu nyine bishobora kuba bigoye cyane, kuko mu byanditsweho bivugwa yuko umuntu udafite ino karita kuva kuri iyo minsi 7 y'ukwezi kwa gatanu no mwaka turimo, umuntu utarafata iyi karita iriyo ID ntabwo yemerewe kuja mu kibuga c'indege. Ikindi kandi ntabwo wemerewe kuja mu nyubako za leta, ntabwo ushobora kuja mu nyubako za leta udafite iyi karita kuva ku minsi nyuma, guhera ku minsi 7 y'ukwezi kwa gatanu, apana mbere. Ni ukuvuga ngo mbere wenda ushobora gutegera kino kiganiro ukavuga ngo yaye ngo njewe ngo mu kwa kane ngo navuye muri leta yacu ngo nja mu y'abandi, ngo cangwe mu kwa gatanu ku minsi 3 ngo navuye Arizona nja hehe mu yindi leta runaka, ukabivuga gutyo. Ariko iri tegeko ryatangiye ryashizwe mu bikorwa, babishize mu bikorwa ku minsi 7 y'ukwezi kwa gatanu, habe n'uwagiye ku minsi 6 y'ukwezi kwa gatanu ava muri leta imwe aja mu yindi, yakoresheje iriya karita mwari musanzwe mukoresha nta kibazo. Ariko ku minsi 7 nibwo rino tegeko bavuze ko ryashizwe mu bikorwa. Wenda babe batararitimije, ariko ivyo bavuze nivyo banditse, ibo bavuze ko ryashizwe mu bikorwa guhera ku minsi 7 y'ukwezi kwa gatanu. Rero ku bantu bari muri Amerika, iyi karita murumva ko ni karita isa nkaho itoroshe, mugomba kwishaka ku bantu batari bafite amakuru yayo, kuko mu byukuri wenda hari ushobora kumva iki kiganiro akavuga ngo twari tubizi. Ntabwo mwari mubizi mwese, kuko impamvu nagikoze nuko hari abo navuganye nabo numva nta makuru babifiteho, barambwira ngo reka baze ngo baje kubaza ngo bamenye ayo makuru. Ni ukuvuga rero iyi ngiyi tuyikoreye abantu bari muri Amerika bashobora kuba nta makuru bari bazi y'iyi karita, ariko kuba yazi ni amahoro rwose. Ubwo urumva namwe mwarayishatse. Ariko ku muntu utari ufite aya makuru y'iyi karita, mugomba kwegera ubuyobozi mugashaka ino karita, kuko kwicarana icyangombwa kizima kigezweho nyine mu gihugu ni byiza, kuko ushobora kugira gutyo ugafatwa n'isafari igutunguye kandi ukenewemwo yo kuva wenda aho utuye uja ahandi, wenda nta makuru ufite kuri ino karita, udafite wenda iyo pasiporo y'abanyamerika cyangwa iyo karita ya gisirikare, warangiza wenda ukagenda witwaje iriya ID yawe itari ngiyi yariyo ID iriho kano kanyenyeri, wagera ku kibuga bakakugarura, kandi mu byukuri warugiye wenda mu bintu byihutirwaga kandi byari bigukeneye. Niyo mpamvu rero twari twifuje kubagezaho ino update ntoya, kugira ngo abantu mwese muri Amerika, yewe nawe uri muri Amerika ushobora kuba wari ubizi, byaba byiza wenda ubiganirije n'abatabizi nabo ukabaha update, baba bo mubana ku mbuga, baba bo mubana muvugana umunsi ku wundi, baba bo mwinjirana mu ikanisa, baba bo muhorana umunsi ku wundi. Abantu bose ntibaza bamenyera amakuru rimwe, hari abaza bagenda bamenya amakuru nyuma y'abandi. Mu byukuri niyo mpamvu rero tuba tugenda dukora ubushakashatsi bumwe na bumwe kugira ngo tubagezeho update nk'izi ngizi. Turabashimiye rero mwese ababashije kudukurikirana aho muherereye mwese, turavuze ngo Imana ikomeze ibarinde. Murakoze, mwari muri kumwe nanje Kanyamukwengo Comedian muri studio zacu.